د پیواژویا کۆمکۆژیان de jineke Elewî ya ji Homsê Buşra derbasî Bakur û Jilatê Sûriyê bûbû. Buşra têkildarî polîtîkeyên qirkirinê ya ku bi rengekî sîstematîk li Helebê di civaka Elewî de tê meşandina axivî bi gotina wê tiştê ku piştî hatina hikûmeta Bakuhê ser desthilatê qewmîne rizgariyek nîne. Her wiha pêvajoyeke dagirkiriye nû li ser esasê rejîmeke terorî ya mezhebparêziyê ye. دمروا البلد وان ولات ویران کرن قاشوهاتن جبوی رزگار بکن وکه ایرو حمص هما والا ببو ام همو بر به پراوی و بر به ترتوسی و چون دیمنک تجی ترس بو وان گارانتیا اولهی دان ما وجمره گوتن کو ام فگرن مالین خواه کو تشتکشش تونیه او کسمه عاجز ناکه کو امی جیانا خویا نورمال بدومینن و کارمند دی وگرن کارین خواه از کارمند بوم و از جی کاری هاتون فصل کرن و نچوم کار ام وگریان مالین خواه و سرهلدان دست بیکر تندو تجیا مذهبی دست بیکر کو او علوی خریستیان هدف دگرتن ما دست ببهیستنا تشتین خوش کرد ام حتی جدر کتنا مالین خوشی دترسیان ام جن جدر کتنا مالین خود دترسیان أعمال الطائفية يدوروا على العلوي. نحن ضلينا 36 سنة ما مشينا بالشوارع وسبينا أحد. ام 36 سالان معن و املك هولان انا مشيان و حقارت الكسينة كرن دبك و شاشتي ريجيما بعسي هبون ليسو جيمتوننا قلتن يجبو حقارتي المذهبيين علوي ودرزيان بكن بروتستو خو بيشاندان دكن نهاية كيتي و هفقرتن جرينجا دفي حمو علي ببنيك يعني تكون كل الطوائف مع بعضها. افحيشت مهن زاتم مهري ماري وبريا خسر از لفر قد هو غريب حيس ناقم از پیامک جحر علوی و درزیارا دشینم هر کسی کو کاربا وره بلا وره ور جبرکم جیانک نورمال دجین حياة كتير هون. ما حسيت